nyuma rero yo kugira ngo Boniface Nzabandora atanga ibiganiro bakavuga ko byabaye nko kwihimura kuyu twafata nka nyirabuja nyuma yo kumwirukana kuko bavuga bati hari byinshi yarahombye mu buryo mu nyungu yakuraga kwa Ingabire. Rero nibyo nababwiye nti mu kiganiro cyabanje nti Madamu Victoire Ingabire kuva yafashwe agafungwa kandi umucamanza yari yategetse iperereza ryimbitse byanze bikunze hashobora kuzaboneka ibindi bimenyetso bishya. Birumvikana ko kuba agiye kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bishingiye ku bindi bimenyetso bishya kuko icyambere iperereza ryo ryarakozwe kuri biriya byaha abarwanashyaka be baregwa bikozwe bibana na ngombwa ko adashyikirizwa urukiko. Byumvikana rero ko hashobora kuba harabonetse ibindi bimenyetso bishya nibyo y'ibyo official dutekereza. Ubwo nkuko ngenda mbibabwira ntibiragenda bihindura isura tuzabimenya vuba na bwangu cyangwa mu gihe cya vuba akigezwa mu rukiko byanze bikunze hari ibyaha azaregwa hari uburyo azabyireguraho mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ibyo official rero tuzakomeza dukurikirane ijambo kurindi akantu kandi mu bijyanye n'urubanza rw'umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire. Madamu Victoire Ingabire arabafunzwe ubugira kabiri kuko mu 2010 akikubuka ku mugabane w'Uburayi aho yabaga mu Bubiligi mu Horande aje kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nabwo yarafashwe afungwa aregwa ibyaha nabwo byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo. Ibyaha yahanishijwe gufungwa imyaka 15 ariko mu 2018 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yamuhaye imbabazi. Mu bihe bitandukanye yagiye yumvikana Perezida Paul Kagame kubera wenda ibyo Ingabire yabaga yatangaje amubwira ati urareba nabi urisanga wasubiyeyo. No mu kwiyamamaza muri manda ya kane mu 2024 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamugarutseho nk'inshuro ebyiri avuga ko iherezo rye ritazaba ryiza. Ubwo rero no kubitega amaso ibyo official tuzakomeza tuhababere muri uru rubanza. Ariko nano nkibutsa ko umucamanza yari yatangaje ko urubanza nyuma yari yategetse iperereza ryimbitse ryagombaga gukorwa mu byumweru 2 atangaza ko iburanisha rizasubukura ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Ubu tuvugana ni ku itariki ya mbere itariki u Rwanda rwizihizaho umunsi w'ubwigenge. Bakunzi ba IB official ndabaramukije muri kumwe na bagira ubusa nkuko mubibona. Ntunze kubabwira nti ibintu byahinduye isura koko kuko ukurikije amakuru agezweho ubushinjacyaha bwaba bwararegeye Madamu Victoire Ingabire urukiko akaba agiye akaburanishwa ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa azaburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama munsi y'akarere ka Kicukiro kubagenda muri ibyo bice. Hanyuma rero ariko nanone hari inkuru iri ku kinyamakuru Igihe igira iti icukumbura ku bimenyetso bishinja Ingabire gushaka guhirika ubutegetsi. Mwibuke ko bakimuta muri yombi naravuze ntibyanze bikunze nkurikije ibyo nanaganiriye n'abanyamategeko bakavuga bati hashobora kuzagaragara ibimenyetso bishya. Muti bihagaze biterero bakimuta muri yombi. Hari amakuru yavuze ko ubusanzwe umucamanza Blaise Ngabire mu rukiko rukuru urugereko rwa Kigali yari yategetse ko hakorwa iperereza ryimbitse, ariko nyuma yo gutegeka iperereza ryimbitse ubushinjacyaha bubyibwirije bwahise buta muri yombi Madamu Victoire Ingabire kubera ko babanje no kumusaka. Birumvikana ko bamuketseho ibindi
bimenyetso cyangwa bakaba barabonye ibindi bimenyetso bishya ubusanzwe byari biteganijwe ko ahubwo ashobora kwisobanura bishingiye ku kirego cy'abayoboke cyangwa se cy'abarwanashyaka be baregwa mu rukiko n'umunyamakuru wa Umubavu TV online bwana Theoneste Nsengimana. Hanyuma rero muti iyo nkuru igira iti icukumbura ku bimenyetso bishinja Ingabire gushaka guhirika ubutegetsi, igihe ikinyamakuru igihe cyayivuye imuzingo cyangwa se imuzingo nk'uko mukunda kubivuga. Nanjye rero ndagira ngo tuganire kuri iyi nkuru, tunibukiranye bimwe mu byagiye bivugirwa mu rubanza mbere y'uko Ingabire agezwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama. Ikinyamakuru igihe cyatangiye kigira kiti hashize iminsi Ingabire Victoire Umuhoza yongeye gutabwa muri yombi ku iperereza rishya rigaruka ku birego ashinjwa byo gushaka guhirika ubutegetsi. Itabwa muri yombi rye ryaturutse ku rubanza ruregwamo abantu bo mu ishyaka rye Darufa Umurinzi. Ikinyamakuru igihe kigakomeza kigira kiti aho barwanashyaka ba Darufa Umurinzi bita Ingabire amazina atandukanye, bamwe bamwita ivu nk'impine ry'izina rye rivuga Ingabire Victoire Umuhoza, abandi bakamwita Mukecuru. Ikinyamakuru kiti ayo mazina yombi ushobora kuza kuyabona muri iyi nkuru. Kikagira kiti muri iyi nkuru turagaruka kuri bimwe mu bimenyetso byakoreshejwe n'ubushinjacyaha byaganishije kwitabwa muri yombi rya Ingabire. N'isesengura ryageze ku butumwa Ingabire yandikiranaga n'abarwanashyaka be mu migambi yaganishije kwitabwa muri yombi rye. Ikinyamakuru cyatangiye kigira kiti inkomoko y'ibyaha, kiragira kiti Darufa Umurinzi n'ishyaka rya Ingabire rijya kuvuka ryaje risa n'irisimbura FD Inkingi yari asanganywe kuko yarisenye nyuma y'uko rishinjwe kuba rikorana n'abahoze mu mutwe wa FDLR. Igihe kitakomeza kigira kiti muri Darufa Ingabire yari afite abantu bakorana bya hafi barimo uwitwa Sibomana Sylvain, mu ishyaka Sibomana akora nk'umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu. Ati niwe uhuza abarwanashyaka bari hanze y'igihugu n'abandi bari mu mahanga, akanaba ku ruhembe rwo gutanga ibyo bita amahugurwa. Aya mahugurwa ni amahugurwa ubushinjacyaha burega abarwanashyaka ba Ingabire ndetse na Ingabire gushaka guhirika ubutegetsi. Ikinyamakuru kiti uwitwa Nzabandora we yakoraga nk'umukozi wo mu rugo kwa Ingabire, gusa yaje kugirwa umuhuzabikorwa w'ishyaka mu ntara y'Iburasirazuba muri Darufa Umurinzi. Uyu akaba ari nawe wamenyesheje ubuyobozi byabereye mu mahugurwa, byanatumye RIB ibafata akanafungwa ikabafunga, ariko Nzabandora we ntabwo yafunzwe. Ati niba warakurikiye inkuru y'urubanza rwa Ingabire wumvisemo ibijyanye n'amahugurwa yateguriwe abarwanashyaka be, byakozwe bigizwemo uruhare na Sibomana afatanije n'uwitwa Asumuta uba mu Busuwisi. Ariko Ingabire ejo bundi atanga ibisobanuro hari ku itariki ya 19 ari nabwo yahise afatwa agafungwa mu ijoro ryaho. Yavuze ko atazi neza Asumuta kuko ubushinjacyaha cyangwa mu kirego harimo izina rimwe rya Asumuta, akavuga ko Asumuta yarazi ari Asumuta uwo mu Bubiligi, ndabona igihe cyanditse uwo mu Busuwisi. Ati ni amahugurwa yaragamije kwigisha abanyamuryango bari mu nzego z'ubuyobozi icyo bise uburyo bwakoreshwa mu gukuraho ubuyobozi bw'igihugu hadakoreshejwe imirwano, hagakoreshwa imbaraga z'abaturage nyamwinshi binyuze mu myigaragambyo. Ikinyamakuru kigakomeza kigira kiti imirimo yose yakorwaga na Sibomana kuko ari we wari umuhuzabikorwa. Ati ibyo bishimangirwa n'ubutumwa bwa WhatsApp bwagaragajwe mu rukiko.
aha bashyizeho ifoto bigaragara ko yari imaze igihe ya Madamu Victoire Ingabire yaganira n'itangazamakuru, ariko bageze hepfo y'iyi foto baragira bati Sylvain Sibomana ni muntu ki? Ati Sibomana Sylvain wavutse mu 1970, ni mwene Kinonko François na Mukamisha Immaculée, wavukiye mu mudugudu wa Kabageri mu murenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ikinyamakuru kiti atuye mu mudugudu wa Mataba, akagari ka Kigarama, umurenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro. Ati yahamijwe icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'urukiko rukuru urugereko rwa Rusizi, anahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 mu 2014. Aha ndibaza ikinyamakuru Igihe cyabyibeshyeho gato. Sylvain Sibomana yahanishijwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 8, ari naho ubushinjacyaha buvuga buti ibyaha bumurega kuri ubu ngubu muri iyi dosiye ya Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ari subiracyaha. Barondoye, ikinyamakuru Igihe cyarondoye ibyaha Sylvain Sibomana akurikiranyweho. Atubakurikiranyweho ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa perezida wa repubulika, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko, n'icyo kwigaragambya cyangwa gukoresha inama mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ikinyamakuru kiti akurikiranyweho kandi guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, no gutangaza amakuru y'impuha. Ishyaka Darufa Umurinzi rya Ingabire ribinyujije kuri Sylvain Sibomana byateguje abayoboke baryo ko hari amahugurwa y'ururimi rw'Icyongereza abateganyirijwe. Ati ni muri urwo rwego mu kwezi kwa Munani 2021 Sibomana yamenyesheje abayoboke baryo kwitegura ayo mahugurwa ko azaba mu mpera z'uko kwezi. Yabandikiye ubutumwa bugufi kuri WhatsApp yari yashinzwe ihuza abateguriwe amahugurwa. Ati yagombaga kumara iminsi 4, ababwira ko agiye kuboherereza igitabo n'akavideo bagombaga kuba bifashisha mu kwihugura urwo rurimi kugira ngo bizabafashe gukurikirana neza ayo mahugurwa. Ikinyamakuru Igihe cyashyizeho amatariki cyise ko ari amatariki y'ingenzi. Gitangira kigira kiti ku itariki ya 14 na 20 z'ukwa Munani 2021 Sibomana yamenyesheje abagombaga guhugurwa ko bafungura application yitwa Jitsi Meet kuri telefone zabo, abamenyesha ko mu kwinjiramo bagomba gukoresha amazina atarayabo, pseudonyme, ukuvuga amazina y'amahimbano. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa Munani 2021 Sibomana yasabye uwitwa Nzabandora izina ry'irihimbano yazakoresha mu cyumba cy'amahugurwa. Bumvikana gukoresha Rukundo, ariko bukeye amwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp amusaba gushaka amazina y'ibihugu cyangwa se ibindi bintu. Amuha ingero z'amazina ya Turkey, Morocco na Egypt. Ukuvuga aya ni amazina y'ibihugu nka Turukiya, Maroc na Misiri. Undi amubwira ko agiye kwiyita Turkey, Turukiya. Indi tariki Igihe cyanditse ni tariki ya 14 z'ukwa Munani 2021 uwitwa Nzabandora Boniface, uyu niwe mutangabuhamya umwe rukumbi w'ubushinjacyaha, umuyoboke wa Darufa Umurinzi mu ntara y'Iburasirazuba, n'abandi bayoboke ba Darufa bahawe igitabo cyitwa Blueprint for Revolution. Igitabo cyari mu Cyongereza. Iki ndaza kukigarukaho.
uwo munsi bahawe icyo gitabo gisemuwe mu gifaransa cyitwa Comment faire tomber un dictateur quand on le sait tout petit et sans armes. Ni nko kuvuga ngo ni gute wakuraho umunyagitugu mu gihe uri wenyine, nta mbaraga, nta n'intwaro ufite. Ati ibyo bitabo byanditswe n'umunyaserbiya Sirija Popovic wagize uruhare mu gukuraho ubutegetsi bwa Slobodan Milosevic. Sibomana yanaboherereje video ya Popovic kugira ngo batangire bimenyereze uko avuga ururimi rw'icyongereza, banitegure kumva icyo amahugurwa agamije. Bati igihe ku kinyamakuru Igihe bati Popovic na Milosevic ni bantu ki? Slobodan Milosevic ni umunyaserbiya wabaye perezida w'icyo gihugu kuva mu 1989 kugeza mu 1997, ubwo cyari mu byari bigize Yugoslavia. Ati yabaye umukuru w'igihugu gishya cya Yugoslavia kuva mu 1997 kugeza mu 2000, nyuma y'uko habayeho itandukana ry'ibihugu birimo Serbia, Croatia, Bosnia Herzegovina n'ibindi byari bigize Yugoslavia ya kera. Atazwi cyane kubera intambara yarwanye muri Yugoslavia mu myaka y'1990 n'urudaca rw'amakimbirane rwakurikiye itandukana rya leta zari zihuriye muri Repubulika ya Yugoslavia. Milosevic yaharaniraga ko Serbia ikomeza kugira ijambo nyamukuru mu karere ibyo bihugu byari biherereyemo, akanashyigikira ukwigenga kw'abanyaserbiya babaga batuye muri ibyo bihugu bindi. Ibyatumye habaho urugomo n'intambara muri Bosnia, Croatia na Kosovo. Aya ni amateka ikinyamakuru Igihe kiri kwibutsa abasomyi bacyo, ari nayo turi gushingiraho kugira ngo twumve ibikubiye muri iyi dosiye ishinjwa umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire. Ikinyamakuru kiti yavuye ku butegetsi abuhiritsweho mu 2000 nyuma y'imyigaragambyo y'uruhererekane yamaganaga ubutegetsi bwe, aho yari yahawe izina rya Bulldozer Revolution. Sirija Popovic we ni impirimbanyi y'umunyaserbiya uri mu batangije Otpor, itsinda ry'urubyiruko rwagize uruhare mu gukura ku butegetsi Perezida Slobodan Milosevic mu 2000, umwaka w'2000. Otpor yashinzwe mu 1998. Bivuze ngo yashinzwe mu 1998 nyuma y'imyaka 2 gusa urwo rubyiruko rwahise rukura ku butegetsi uwari perezida. Yakoze ubukangurambaga ku rundi rubyiruko rubarirwa mu bihumbi n'ibihumbi mu bikorwa byo kwamagana ubutegetsi, ariko bikorwa mu mutuzo hakoreshejwe amayeri atandukanye nko kwifashisha urwenya, ku buryo bakoraga ibintu bisetsa abantu, ariko bikanatuma batekereza ku butegetsi bwari buriho. Aha bashyizeho ikinyamakuru Igihe bashyizeho ifoto ya Madamu Victoire Ingabire ubwo aheruka kugaragara imbere y'umucamanza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu gushize. Ati tariki ya 23 z'ukwezi kwa 8 2021 Sibomana Sylvain yoherereje Nzabandora Boniface link cyangwa ihuzanzira ya Google Play Store yakoresha mu gushyira muri telefone ye application yitwa Jitsi Meet. Ati nyuma y'iminsi 5 kuwa 28 z'ukwezi kwa 8 2021 Sibomana yakoresheje nimero ya telefone itariye
ibaruye ku witwa Gasengayire Leonire. Gasengayire Leonire bibukije mu myaka yashize nawe yaregwaga mu barwanashyaka b'icyahoze ari FDI inkingi, ariko nyuma yaje kugirwa umwere. Ati yoherereza Nzabandora Boniface ubutumwa kuri WhatsApp amumenyesha ko amatariki y'amahugurwa ari tariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda, tariki ya 16 z'ukwezi kwa cyenda, tariki ya 20 z'ukwezi kwa cyenda na tariki ya 23 z'ukwezi kwa cyenda. Amubwira ko azajya atangira saa 11 z'umugoroba akarangira saa 12 n'igice z'umugoroba. Bakongera bakatwibutsa ko ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa cyenda 2021 Sibomana yibukije abagombaga guhugurwa barimo Nzabandora akoresheje nanone WhatsApp ko hari link cyangwa ihuzanzira kuri YouTube yaboherereje ngo bayifungure, bityo bitoza imvugo y'uzatanga amahugurwa. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa cyenda 2021 Sibomana yoherereje abagombaga guhugurwa ubutumwa bwongera kwibutsa inama yo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa cyenda 2021 yigerageza. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa cyenda 2021 Sibomana yoherereje Nzabandora na bagenzi be linki yo kwitabira inama y'igerageza, anaboherereza amafaranga 1000 kuri Momo, ubwo nukuvuga mobile money, yo kugura mega za internet. Aya mafaranga yaravuzwe mu rukiko. Ati kuri iyo tariki ya 9 z'ukwezi kwa cyenda 2021 inama yarabaye, abo Nzabandora yamenye bagitabiriye ni Pepino wari uyoboye inama, Grace ariwe Sibomana, Franklin ariwe Rucubanganya Alex uhagarariye Darufa Umurinzi mu karere ka Ngoma, Brown, Clever, Vidi n'uwitwa Sasha. Uyu Rucubanganya ubwo aheruka kugera mu rukiko yari yabwiye umucamanza ngo ibizaba byose ntibazitiranye icyitwa Ingabire de n'amahugurwa. Ati kuko Madame Victoire Ingabire ntahurira nabyo. Ariho umucamanza yamubaje ati se wowe ni wowe urashaka kumugira umwere, uramushinjura, uramwunganira? Dukomeze mbabwire nanone iby'inkuru icukumbuye Igihe cyanditse. Ndi kuri iyo tariki ya 9 z'ukwezi kwa cyenda 2021 inama yarabaye. Nari mbasubiriyemo. Ati amahugurwa yatangiriye ku ngingo yiswe Vision for Tomorrow, bivuze ngo icyerekezo cy'ejo hazaza, yibanda mu kumvisha abayitabiriye ko kurwanya ubutegetsi bw'igitugu ukoresheje ingufu bidashoboka, cyane cyane nko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda aho imyigaragambyo itemewe, ahubwo ko hagomba gukoreshwa izindi nzira kuko bituma ntawe leta yica. Ati isomo rya kabiri ryatanzwe ku munsi wa 3 w'amahugurwa hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa cyenda 2021 ayobowe nanone n'uwitwa Sandra na Anna, biga ku ngamba n'inzira byakoreshwa mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi. Ikinyamakuru Igihe cyaduhaye cyangwa cyatwibukije inzira zo gukuraho ubutegetsi bigaga. Ati muri ayo mahugurwa bize inzira enye bakoresha bakuraho ubutegetsi. Izo zirimo iyo bise mobilization and persuasion, bivuze ko bigaga uburyo batangiza ibikorwa bitagira ingaruka ariko bigamije gutinyura abaturage bagahangana n'ubutegetsi bita ubw'igitugu buriho mu Rwanda. Ati indi nzira n'imyigaragambyo
hagamijwe kugaragaza ko bahari kandi biteguye guhangana na leta. Inzira ya gatatu niyo bise non-cooperation tactic, ishingiye ku kutumvira gahunda za leta zose, zirimo no kwanga gutanga imisoro no kwigomeka ku bindi bikorwa bya leta n'ibicuruzwa nka made in Rwanda, ibyakorewe mu Rwanda. Ati harimo kandi n'indi nzira bise dilemma. Bavugaga ko bazatangira kuyikoresha bamaze kubona umubare munini w'abayoboke, kuko yo ifite ingaruka nyinshi, ahanini ngo ibigamije gushyira leta mu gihirahiro, nk'uko dilemma n'ubusanzwe ari igihirahiro, aho bakora ibintu bigacanga leta ikabura icyo ibikoraho. Ikinyamakuru Igihe kiti uko ibikorwa byo guhungabanya umutekano byateguwe. Kikatubwira kiti ibikorwa byabo bagiye babigabanya mu byo bise operations. Operation cyangwa operation shira ubwoba udahungetwa ugahungeta. Iyi bize ko izibanda ku cyiciro cy'abazunguzayi bakunze guhungetwa kubera irondo ry'isuku, aho bazumvisha abo baturage ko ari bo mwanda leta ishaka kwikiza. Ati bagomba kubikora bahimba indirimbo ivuga ku mibereho mibi y'abazunguzayi, igahimbirwa hanze hanyuma igakwirakwizwa mu bantu benshi mu Rwanda. Operasiyo Serwakira, izi operasiyo zose Sylvain Sibomana yazibajijweho mu rukiko. Yari kwibanda ku bantu bababaye cyane cyane abafite ikibazo cy'ubutaka. Ati hari gukoreshwa inyandiko cyangwa tracts zikanyanyagizwa ahantu henshi mu gihugu hose. Ati bwa mbere hari kubanza kunyanyagizwa impapuro zitanditseho, ubundi hakazakurikizaho izanditseho ngo turambiwe gukubitwa, turambiwe imisoro ihanitse ku muturage, turambiwe ubwicanyi no gushimutwa, bityo hakagurwa amakayi, noneho barangiza bakabiha abamotari bakabinyanyagiza ahantu henshi. Ati operasiyo umuturage imbere, bavuze ko FPR ivuga ngo umuturage ku isonga, ariko bo bagombaga kumushyira imbere kugira ngo banyuranye gato n'iyo ntero y'ishyaka FPR Inkotanyi iri ku butegetsi igira iti umuturage ku isonga. Ati ikinyamakuru kiti hari gukoreshwa tract bakandikaho amagambo arimo kwamburwa ubutaka, kwaka imisoro y'ikirenga no gukubitwa kw'abazunguzayi. Ikinyamakuru kiti batanze urugero ko bakwifashisha ibijyanye na Kangondo ahimuwe abaturage bari batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga, bityo bagakoresha imipira y'icyatsi yanditseho Kangondo, bakazayambara igihe abaturage bazaba bari mu rubanza n'umujyi wa Kigali. Iki baragihakanye, bati Ingabire bakimubajijeho aravuga ati amahugurwa muvuga ntazi uko yateguwe, yabaye imipira ya Kangondo yarambaye mu kwezi kwa gatanu amahugurwa abanyuma. Niba muyibuka neza, ni imipira yari iri mu ibara ry'icyatsi yanditseho amagambo y'umweru agira ati Kangondo and Kibiraro need justice. Ndibuka umunsi w'iburanisha aba Kangondo baburanye, umuntu wese wari wambaye umupira w'icyatsi, batitaye inzego z'umutekano zititaye kumenya ngo nuwahe, zaramutwaraga.
Bati ikinyamakuru kirakomeza kiti ibimenyetso bigaragaza uko Sibomana yakoranaga na Ingabire. Mu butumwa bwa WhatsApp, Sibomana na Asumuta utuye mu Busuwisi bagiye bandikirana bagaruka kuri Ingabire kandi nawe abagarukaho. Ikinyamakuru kiti Sibomana yitaga Ingabire mukecuru, iri rya mukecuru ryaravuzwe, mu gihe Asumuta yamwitaga Ivu, Ingabire Victoire Umuhoza. Ni Ingabire ngo niwe watangaga uburenganzira bwo kugira amafaranga yo kwifashisha mu mahugurwa uko asohoka. Igihe kikagira kiti igihe yabonye ubutumwa bandikiranaga nkaho Asumuta yabwiye Sibomana ko WhatsApp itizewe, bakwiriye gushaka ubundi buryo bazajya baganiriramo. Ati abantu bawe ni ukubabwira bakajya kuri sinyari cyangwa signal, kuko abigisha batubwiye ko ariyo igomba gukoreshwa, WhatsApp ntiyizewe. Ibi ngo byagombaga gukorwa kubw'umutekano wabo. Icyakora Sibomana agaragara avuga ko abantu bamugora kubera kutagira ubumenyi ku ikoranabuhanga. Ubundi butumwa ni ubugaragaza ibiganiro bya Ingabire, igihe mu dukubo yanditse mukecuru na Sibomana babazanya kuri Asumuta. Ku itariki y'eshanu z'ukwezi kwa 10 2021, Sibomana yandikiye Ingabire amubwira ko umunsi wari wabanje iby'ikoranabuhanga byagoranye, ateje iby'ikoranabuhanga byari byapfuye. Ingabire yaramusubije ahita amubaza ati Asumuta se mwabonanye? Ingabire kandi yanasabwaga ibijyanye no gushaka amafaranga y'ingengo y'imari yagombaga gukoreshwa mu bikorwa byabo, nkaho yasabwe ayo kwifashisha mu gukwirakwiza ibihuha binyuze kuri shene ya Umubavu TV online. Umunyamakuru wa Umubavu ati gusa wabwire babishakira ingengo y'imari cyangwa bije. Ingabire yahise abaza azakenerwa agira ati ubwo ingana iti iyo ngengo y'imari cyangwa bije? Undi ati bazangenere nta kibazo. Ibi Sengimana niko yabisobanuye. Mucamanza yaramubaje ati mbere yo kujya gufungwa se bari bakakugeneye angahe? Atoya nta mubari twari twavuganye. Yamusabye ko yahabwa ayo mafaranga mbere kugira ngo agure ifatabuguzi rya Zoom. Ati niba cya cyifuzo cyanjye baracyakiriye neza, uzababwire babikore mbere ngure ifatabuguzi, kuko ntibyakunda, hari n'utundi nzakenera. Ubu ni Sengimana birumvikana. Ingabire yategetse Sibomana guha ubutumwa abanyamuryango cyangwa abayoboke. Niko Igihe cyanditse kiti mu butumwa bandikiranye kuri WhatsApp, Ingabire yandikiye Sibomana ubutumwa bugira buti soma ubwo butumwa maze ubwira abantu bacu bafite telefone zigezweho cyangwa smartphones bakore ako kantu utudomo tubiri umunyarwanda niyubahwe. Sibomana yamusubije ko ubutumwa yabuhaye abo mu ntara bakoze amahugurwa cyangwa formation bose, maze mukecuru harimo n'Ingabire aramushimira ati thanks, urakoze. Igihe kiti ayo mafoto niyo bagombaga gukwirakwiza bagumura abaturage bavuga ko ubuyobozi butabitaho. Ati yarafashwe ndetse bigaragara ko buri wese yifotoye afite urupapuro rwanditseho ngo umunyarwanda niyubahwe, yohererezwa Onga birumvikana nabyo ni izina bari barahimbye nkuko inkuru yatangiye bivugamo hagati. Ati
ku itariki ku munsi wa mbere ku wa mbere tariki ya 30 Kanama 2021 kuri mu kwa munani Asumuta yoherereje Sibomana Sylvain amafaranga 270. Nyuma yo kubimusezeranya mu kiganiro bagiranye na yaragenewe kugura internet yo kwifashisha muri aya mahugurwa. Inkuru ya Igihe nuku irangira. Muri iyi nkuru bavuga ko bacukumbuye ibimenyetso bishinja Madamu Victoire Ingabire ibyaha byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo. Nari nababwiye nti ndaza gusubira ndaza kugaruka kuwitwa Boniface Nzabandora. Boniface Nzabandora niwe mutangabuhamya rukumbi w'ubushinjacyaha. Uyu yabaga kwa Madamu Ingabire Victoire ariko akabayo atumva ururimi rw'icyongereza. Ingabire yamusabye ko yajya guhugurwa ku rurimi rw'icyongereza kugira ngo ajye abasha kwakira abagana kwa Ingabire bumva ururimi rw'icyongereza. Ariko yafashwe ayo mahugurwa atarayagira mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma uyu nguyu niwe wagiye mu mahugurwa ayajyamo, ariko afata amajwi y'ibiganiro bagenzi be batabizi, arangije ayashyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, batangira gukurikiranwa. Uyu mu biganiro twagiye dutambutsa mu bihe bitandukanye, ubundi ngo yari yarahawe gahunda, yari asabwe gahunda yo kujya atanga amakuru kuri buri kimwe mu bibera kwa Ingabire. Arangije aragenda abibwira Ingabire ko bamwizeje n'amafaranga. Nyuma Ingabire agize amakenga ko bizabakoraho yaba n'uyu muhungu Nzabandora, ahitamo kumwirukana. Nkuko mu rukiko ho yavuze ati, natekereje ko uretse ko ayo mafaranga atayavuze, ariko mu cukumbuzi y'ibi official twakoze twarayamenye yafashwe ku munsi wa mbere nkuko yayavuze. Nyuma rero yo kugira ngo Boniface Nzabandora atanga ibiganiro, bakavuga ko byabaye nko kwihimura kuyu twafata nka nyirabuja nyuma yo kumwirukana, kuko bavuga bati hari byinshi yarahombye mu buryo mu nyungu yakuraga kwa Ingabire. Rero nibyo nababwiye nti mu kiganiro cyabanje nti Madamu Victoire Ingabire kuva yafashwe agafungwa kandi umucamanza yari yategetse iperereza ryimbitse, byanze bikunze hashobora kuzaboneka ibindi bimenyetso bishya. Birumvikana ko kuba agiye kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bishingiye ku bindi bimenyetso bishya, kuko icya mbere iperereza ryo ryari ryarakozwe kuri biriya byaha abarwanashyaka be baregwa, bikozwe bibana na ngombwa ko adashyikirizwa urukiko. Byumvikana rero ko hashobora kuba harabonetse ibindi bimenyetso bishya, nibyo ibi official dutekereza. Ubwo nkuko ngenda mbibabwira ntibiragenda bihindura isura, tuzabimenya vuba na bwangu cyangwa mu gihe cya vuba akigezwa mu rukiko. Byanze bikunze hari ibyaha azaregwa, hari uburyo azabyireguraho mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ibi official rero tuzakomeza dukurikirane ijambo kurindi akantu kandi mu bijyanye n'urubanza rw'umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire. Madamu Victoire Ingabire arafunzwe ubugira kabiri, kuko mu 2010 akikubuka ku mugabane w'Uburayi aho yabaga mu Bubiligi mu Buholande aje kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, nabwo yarafashwe afungwa aregwa ibyaha
nabwo byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo. Ibyaha yahanishijwe gufungwa imyaka 15, ariko mu 2018 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yamuhaye imbabazi. Mu bihe bitandukanye yagiye yumvikana Perezida Paul Kagame kubera wenda ibyo Ingabire yabaga yatangaje amubwira ati urareba nabi nureba nabi urisanga wasubiyeyo. No mu kwiyamamaza muri manda ya 4 mu 2024 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamugarutseho nk'inshuro ebyiri avuga ko iherezo rye ritazaba ryiza. Ubwo rero no kubitega amaso ibyo official tuzakomeza tuhababere muri uru rubanza. Ariko nanone nkibutsa ko umucamanza yari yatangaje ko urubanza nyuma yari yategetse iperereza ryimbitse ryagombaga gukorwa mu byumweru 2, atangaza ko iburanisha rizasubukura ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7. Ubu tuvugana ni ku itariki ya mbere, itariki u Rwanda rwizihizaho umunsi w'ubwigenge. Ngaho rero abawizihiza abawemera ibyo official ibifurije umunsi mwiza n'akazi keza mu byo buri wese ahugiyemo. Mwumvaga cyangwa mwari kumwe na Bagira ubusa, naho butaha.